supite tunihin. Thilha Thusim Akidan Nakhat. Abraham Lincoln and the Ghost of White House kiti Thusim hi in seijou. Abula pat achai de genehin ngai hla pidin tem na khaine. World famous ghost achun hiti hin na kesune. American gam hi leisha chunga chi in a tip na langa. Nasata an hivin chule science and technology langa zong kang to ta khat hivin. Ahin la agam sung mi pi ho chun. Thilha hi anata asan ahilo le anagin sa na ananei povin. Ahin la agam sung mi pi ho chun. Thilha sagi hel hi kum tam ta anamovin. Miching mi thim ho le. Minlin mila president ho ta azengin zong. Ain pi wa thilha chu anamuji ve dit ne kesunin hi. American President Abraham Lincoln chu 1865 kumachun. Wills boot kiti pusal khanin Washington a drama hall theater sunga anakabliin along dam sa chu agam sung mi pihon tha ana chibaile zana pe theina devin a coffin chu American gam sunga special train khana apole evin a station ho achun minute gate akinga zin mezo se chun alam kai pu u long dam sa chu ngai lut na nei pumin hlalal ta in kapum pumit na hlado ve Lincoln coffin train chu ache zo chun train vom khat hong ki nin amasa train kinga ana station zo se chun akingan hiche thila train chu ni tha alam ni dan ko achun station ho a mitam pin ana movin railway dan compartment achun Lincoln coffin chu ki chi ta amu then awmin a coffin na dan sunga chun mehem gu kyu skeleton tam ta in music cha chom asugi ngwin lakai tun khanin music chu akizan hiche lakai chu mizo si chun longdon la tiza nan alo dimun koima kedang salo na umpun ahin la koima ema sei thele aji he de ipovin hi train vom chu minute git jovin achi pai tan hi itabong thilsu gim nei umta train vom zawa kon chun White House a kin function ho to pi ho akipol chan sele President Abraham Lincoln lagaw chu ahung kilang jingin politician government lamkai lubu le president hole a insung mi honjo amu jiwin mi phababin Abraham Lincoln lagaw kinha ahungjaw amu dan ho sei jive tun White House nga Abraham Lincoln lagaw ki mu dan hole amu ho to sim chamcha na sei khomte White House nga Lincoln lagaw hin mo masapen chu hele asom thum chan na American president hin po Calvin College Gino Grades College chu anahin hi ama hin Lincoln lagaw hi White House a yellow over room kiti room sunga anatinga pamlang potomek lang anavet chu agamun hi July 1942 kuminjong Netherlands lengnu Wilhelmina chun White House a aga khol jinin again an room pama keng khokin azain chizovin kot hongi ki azaki nin hiphat sun amanjong kot aga hona aga vetle Lincolnin kot chul khat anakia a lukhu aniki khu a amasanga anadin chu amun akichawal be aset nin hohelovin alhuzengin hi aban kitle Abraham Lincoln jinu Mary Todd Lincoln jong vanuya limkhap thimpen William H Mamlarin lim ala ana a Mary Todd Lincoln nungahin ajipa Abraham Lincoln lagaw chu anakap do tha kinin hi ahin hitlim hi 1869 kumbela kila ahitin researcher Melvin William lekha busut na ghost court on film na sunit hi ahin hiche Abraham Lincoln thi kumthumzo anahitai upon kinin Benjamin Harrison American president ahi like 1889 kuma Harrison chu Texas gama kholjina che dingin akigongin aman jong abotikat John Kenny chu kholjina ache ding dan akikon dan aka ahet sa inle Kenny yong chun ako open tin athal pistol chu akisu uthengin ahile akot phungdo rahin mi khat honglut aga amun presidentin amaki kodinga ahin sol hin te tia aga vetna ahile kot voma ki von pasal khat amun ahin la Kenny chun ima seiman lovin mi pa chu banga alunin amang delta hi Kenny in President Lincoln lagaw ahi chu ahengalin ai ni chi lagaw hi Kenny in 1890 akuna 1893 kum thum sungin som thum le thum veita ki che ten anamuzi in ahin la Kenny izat ve mu ta awangin
hiche lagau Thilha mai su chun ki pa le thanu mel apu khai himpun lung nat le ki chat mel apu zingin a talo President Lincoln bodyguard na anapang Kenny in Lincoln lagau amu se le ki pa mel apu lohi Lincoln in athi masanga akoma seino mane ham ahi lowa ahile Kenny in Lincoln aben bitna atha asam le agel kho lo zia aphat lo le kilom lo ta thina to hi Lincoln in Kenny themo achanding ta san aumi Kenny chu Lincoln lagawin phat sia su gen thejing chu atho zu tapun 1894 kumchun miching mithim ho panpi na akyo in akyo khomun tawna ahilo like thoina abolun President Lincoln lungse te neida hatan tuni akonin ekingan sina bangin taasan ten President Benjamin Harrison hin khuhi ven bit pi tange tia athuma ataw tho phatnin Kenny yong chu ichini akon chun Lincoln lagaw chun na sugen theita pon ahin la 1940 kumchan ge chun White House adan ni na second floor alup na dan bedroom sunga chun anadar hati ipun hi kum 1935 kumchun July President Franklin Roosevelt second floor Lincoln bedroom chu ama ta in manding atiji chun White House Supervisor Mary Ivan le asu servant mili hichi dan sung su theng dinga achi ule abon of in ahung peng zan ahung nung zam ta ve Mary in mi ho koma sein achun room ko chu ko hongen ka ga alu le room sunga chun Lincoln chu na tobin kut vom phat na ke in akeng chu na ki hi in ahin la ima seiman lovin amang del jenge ti ejitil su akon chun Roosevelt in Lincoln lagaw chu room chun aumeti ata asam thu asejin a room chu amang tapon ahin la ajing ka chun room chu asu uthing sa aki ne President Roosevelt in redua interview khat na chun hiti hit na seye Lincoln lagaw chu milima konin ahung do in almera sunga alut beta kamu eti ichilai ta chun Roosevelt chu alungel thu ta niya kingai to lai ta ahin chule Roosevelt hin Lincoln lagaw chu White House room le whole ho chu chun aza chomin anamuji in aban kile Roosevelt and Lincoln lagaw hi aphan chanji ahen imacha boina abol pun kita na nei ahin la thilneu khat jen amai su lungdon mel apujinge ati 1945 kumachun Roosevelt athi masangje machun Lincoln lagaw chu ni ve ta anamukit ovinahi hichikeu chu hilobin Illinois Roosevelt Franklin Roosevelt Jr. injong Lincoln lagaw hi kamu kha lo wangen wang kata asata in ka he natin aban le ka ui chaw fala injong khatvei kom le muntin hi ahap le ji in Lincoln lagaw amu kha to hidin ka ging cha etin no ana sei ki nin hi aban le ade in April tha le President Lincoln lagaw chu aung kila nom de isanin hichi tha hi Lincoln chu Washington Drama Hall sunga ani ke ka di tha chu a hi Britain Prime Minister Winston Churchill injong Lincoln lagaw amu khan alup na akonin ahung chap do tho jingi Churchill chu White House second floor bedroom achun athun soven ahile zan khangkim chun ko chu ahung kilo in agam lakma ko na thuko ahung hlung umhin te ti a ko chu ga hon le Lincoln lagaw pam langa adin chu amu in amai su chu ki khel jo jengin ki cha nan alo dimin ahile alagaw chu amang del jingi amai so ki pa mel pulo hila kilam to chu adi ilo hi ding ta asan hi chunabana American President Truman jong Abraham Lincoln lupna agi penin ko ahum ki chum ging jingin zan anei mu thei po hi chuku ukyo hilobin atom bomb hi President Henry Truman phatlaya an hitan leisit galpi World War II lai kum 1945 August la Japan khopi ni a Hiroshima le Nagasaki atom bomb ki thla ni jong chun Lincoln lagaw chu mu ai ki in amai su chun ki pa na kila asa him pon chule President Eisenhower in jong Lincoln lagaw chu anamun ahin la na asa le don se na nei pon kum 1950 zowin hichi lagaw chu akimo amu ta pon ahin la President John F Kennedy ki tha na masangjep chun Lincoln lagaw chu anamu ki nin Kennedy yong chun ka hen dap ding na him tin anato ji in hi Lincoln lagaw hi London Fields New York muna no pi khat ni na jong alangi anakiti na hi ama no hi Lincoln ke kapli namun Fort Theater a chu aki kapli ni tha a chu ama jong theater a chu ana zaw a hi mi tampin Abraham Lincoln lup na hin ama tabong le tabong khat alum danin asei jibin abangin azal kuna
atauzi in akeng ko asepe zong kamuve na tivin hete pe nag aga munu chu ahile Mary ibana kitin Eleanor Roosevelt dinga asikitri nu ahin ama hin amu danin abram leng kon hin akeng ko anakisipe ta aga muin amaw akitawalin apengin ahungzam do inahi Atsay na pena Lincoln lagaw ki muna chu ahile 1980 kuma White House Operation Foreman Tony Savoy White House ahung na Abraham Lincoln kalbi chunga chera na tope chu amu chu anahi Athuki za adanin Lincoln lagaw sa Helovin White House ahin Abraham Lincoln chapa Billy Lincoln lagaw zong aniki muzi nahi ama February tarik somni 1862 kumachun kumsom lakhat apha akumin kai fatnat na jia anathi ahi Willie Lincoln Thilha White House anatong staff member of Great Administration hon 1870 kumachun anamuzi vin Abanle President Lyndon Johnson chanu Linda Bart Johnson yongchun Thilha amuzi akyo busy dan jong anasejin hi Aban kitle President Clifton chapakat White House anapengin White House apen hizin azitu angay lut na sangde isanin ahin la aphat lovin White House mama thidanin ama lagaw yung chu tamta ve amovin chikeu chu hilovin Abraham Lincoln damlai jengin jong White House Thilha lagaw tamta anamun aban le ana talo anaw pa lagaw jengong chu tamta ve White House nga chun namuki nin hi then Wilson White House chen laijin azinu chun pa chahuna ka Rose pa ho chu na mun chu adi lo je chun mundanga phu chon sa ding atin ichi Rose pa ho chu President Madison na phu hin Mistress Madison in pa cho ho chu angai lu hle zeng athi ding ni dan pungkal changen zo analung hampi in Miss Wilson tapi na pa cha hon hlo hon Rose chu phu chon ding lai do a phu chon ding agot ule Mistress Madison thagau chu ahung kila in koi machan hichi Rose phunghoi na to kha thelo du hetin ahum peng za azeng in hi Hepa chun hon bol hong chu ahung sam lu nen Mistress Wilson ko machun aseu na hele Mistress Wilson in pa chu hon hlohon ata se jiwa kilep na ase hinte tin ama ata achen Rose phunga chun alai do ding agut lai ten Mistress Madison lagaw chu pa chu hon sunglai ta chun ahung dingi tin jong ana se evin hi chule President Thomas Adam Ji jong chu White House za chom chu min muntuma muin ana omen khatvei chu von ni chen ponsil ki koi na mun hin chule library room sungaw ni ve jen ana mu ki dawen hin ichan hen to sim chai utin iji to simai cycle ball khil an kha aile ki ngai dam to utin abula pat chai ne gyan nei ngai pi jen ki pa tu kan phonge